U Crnu Goru je stigao prvi primjerak Peugeotovog modela 5008, oznake 1.6 plug-in hybrid GT. U pitanju je veliki SUV sa 7 sjedišta koji spaja benzinski i električni pogon, luksuznu opremu i moderne tehnologije. Vozilo pokreće 1.6 litarski benzinski motor snage 110 kW u kombinaciji sa električnim motorom od 40 kW, što zajedno daje 195 konjskih snaga i obrtni moment od 300 Nm, već od 2000 obrtaja. Maksimalna brzina iznosi 220 km/h, a ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 8,7 sekundi. Sa kombinovanom potrošnjom od samo 1 litar na 100 km i emisijom CO2 od 23 grama po kilometru, ovaj plug-in hibrid idealan je za urbane vožnje, ali i za duže rute. Peugeot 5008 impresionira prostranošću i dimenzijama. Dužina vozila je gotovo 4,8 metara, a međuosovinsko rastojanje od 2,9 metara osigurava dovoljno prostora za sve putnike. Sa svih 7 sjedišta uspravnih, prtljažnik ima 748 litara, dok se preklapanjem trećeg reda prostor dodatno povećava, pružajući fleksibilnost za porodična putovanja. Pritom je upravljanje lakše, zahvaljujući prednjem pogonu, 7-stepenom automatskom mjenjaču, HD kamerama i parking senzorima sprijeda i pozadi. Sigurnost je na visokom nivou zahvaljujući sistemima poput elektronskog programa stabilnosti, kontrole proklizavanja, asistencije pri kretanju na uzbrdici, adaptivnog tempomata sa stop and go funkcijom, prepoznavanje saobraćajnih znakova i sistema za aktivno kočenje. Dodatno, VisioPark 360 stepeni sa 4 kamere, detekcije vozila u mrtvom uglu i poluautomatska promjena trake pružaju potpuni pregled okoline i dodatnu sigurnost u svakodnevnoj vožnji. GT oprema donosi atraktivne vizualne detalje, krov u crnoj boji Mistral, zadnji spoiler, bočne retrovizore u boji crna Orbital sa grijačima i svjetlom za prilazak, piksela LED prednja svjetla u obliku 3 kandže sa adaptivnim dugim svjetlima i zadnja 3D LED svjetla. Unutrašnjost je luksuzna i praktična, sa kompaktnim GT volanom presvučenim perforiranom kožom, aluminijumskim pedalama, električnim i grijanim sjedištima, masažerom za vozača i suvozača, panoramskim iCockpit ekranom i trozonskom automatskom klimom. Tu su i bežično punjenje telefona, dodatno zatamnjena zadnja stakla, grijači upravljača i sjedišta, te obilje prostora i udobnosti za sve putnike. Peugeot 5008 plug-in hibrid vozilo je koje omogućava vožnju u potpuno električnom modu u gradu, smanjujući potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova, a baterije se može puniti putem monofaznog punjača do 7,4 kW. Opremljen je sistemom za vuču, setom za reparaciju pneumatika, keyless ulazom i startovanjem, kao i brojnim luksuznim detaljima od tkanine i aluminijuma u enterijeru. Ovaj prvi primjerak u Crnoj Gori dolazi u cijeni od 57.800 eura sa PDV-om, uz dvogodišnju garanciju bez ograničenja kilometara i predstavlja savršen spoj prostranosti, luksuza, tehnologije i elektrifikacije za porodice koje žele SUV visokog kvaliteta i performansi.